Samuel khanna bung som lani Samuel in mi pite kya nga thu again Juan Samuel in Israel meeting ting kya nga ngai di wa ka kyang a na thu gian teng teng u ngai hia in na tung wa kumpi pa ka bol ta hi tu in ngai di wa kumpi pa in na ma u akai hi keizo te kin ka samleng akang ta hi ngai di wa na kyang wa katapa te a omo kanau pa kanau pan a pan tu tan na ma u kahun pi hi yaya ka om hi to pa ma a asathau nil pa ma a hon sel un kwa bong tal ka sun ngi a kwa sabil tung a ya ka su ngi ya kwa ka khem ngi a kwa ka hi gen thei ngi a kamit to sak ding in kwa apan golna kalangi a kon din non vek ding a chi hi amau na hon khiam ngi ki a non hi gen thei ngi sam ki kwa ma khut apan lak tuak lo leng na langi ki a chi u hi amani kyang wa ka khut a abang ma kilom lo na mo ki u chi tu ni in to pa nalak wa thei pi pa a hi a asathau nil pa thei pi pa a hi a chi hi amau a hon thei pi pa a hi a chi u hi Samuel in mi te kyang a Moses le Aaron sep pa le Aigupta gama pan na pi po te u pi khe pa to pa hi hu chi in ding kin ken un la to pa ma a to pan na tung u le na pi po te u tunga a thil dik ana hi te kahon sut pi ding Aigupta gama sakop alut nung in api pu te un topa asamwa hu chi in topan Moses le Aaron asol hi na pu te u Aigupta gama pan api hiai mun a ateng sakhi himale topa apathianu amangil u ama hazor sepai heu tu Sisera khut Philistia mi te khut le Moab kumpi te pat mi kumpi pa te khuda akhong a amauten ado uhi topa asamwa topa ile ngat sanwa ba le astora na isip zia kun ina khial ta u himale tu in kamel ma khuda pan hon hun khia in la hu chi in nang na ka sem ding u achiu topan Jerubal Bendan Jephatha le Samuel asola khatlam na mel mate u khut apan ahon hun khia hi hu chi in bitakin na teng ta u hi amon swante kompi pa na has no do ding in a hong kwan chi na thei takun na ka kyanga a hi ke kompi in katunga vai hom hen na chiu to pa pathian la na kompi u a hi gi nga la hu chi na kompi pa tel ule nget u en di u topan kompi pa ahon bol sakta hi topa lauda na siamwa ana na sepwa a ona zuiwa topa thupyak na hel san lowa no le na tung wa vai hom kompi topa na pathianu zuite na hi ule a hoi ding hi himale topa o zui lowa topa thupyak na hel sanole na pi pu te u topa khut athuak bang un no leng na thuak ding u hu chi in dingkin ken un la topan namit mu wa thil thupi tak a hi ding en un tu ni in huit tu ni in huit bu ala u a hi keimo van ging sak ding le wa su sak ding in topa ka sam ding hu chi in kompi pa nang yat thu wa topa mit mu a thil na hi khel u ai thupi dan thei in namuding u achi hi hu chi in Samuel in topa asama topan huai ni in van aging saka wa azu saki hu chi in mi ten topa le Samuel alaw ma ui meeting tengin Samuel kyanga kasi lo na dingun topa na pathian kyanga na sikhate hon thum sakin hiai thil hoi lo tak kumpi pa kang nangetu kagilo na teng u belap kana hita u achiu hi Samuel in mi te kyanga law ke yun hiai thil gilo tak na hita u hi himale topa na zui u pas pial san ke un la na lung tang teng un to pa na sem zo un lampial ke un mana be thil te manna be thil te le no hon hun het thei lo te zui ke un amau te bang ma lo a hinga lo amin thupi tak ziagin to pan ami te ale ngat san ke dia
ama mi te hi ding in no te a hon bol no te hon bol dia no te hon bol to pa ki pa lam a hi huai phet leng a hi ke ya no a dia thum top in to pa tunga thil ka hi hial het ke ding himale lampi hoi ile dik ka hon ko mu zo ding a hi to pa law dan siam phot photun nalung tang teng teng un chi tak tak in ama anna se mun la no adia athil hi thup yak te ngai to un himale gilo taka thil na hi lai lai ule no le na kum pi pa u namang thang ding u achi hi